Mathina ma maĩ kaunti-inĩ ya Narok macũngĩrĩirie aikari aingĩ kwĩhoka maĩ ma rũĩ maria onamo maroka na thogora. Kwa mwezi nikaa mara moja. Lakini sasa tunanunua kutoka mtoni 20 shillings pa mtungi. Natumia kama maji ya 8 bob kwa siku. Lakini tangu serikali iwe devolve tukaenda county government, shida tumekuwa nayo kubwa sana ni ya maji ya kutumia katika maisha ya kila siku. Ni mokĩrĩire ũtongoria wa kaunti ĩno makiuga thĩna wa maĩ ũkoretwo wĩ rũgano rwa ihinda iraya gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Maji imekuwa shida muda mrefu sana. Hata tanka zikujage maji nakuja once per month. Kama ingekuwa inakuja maji daily service, alafu sasa bei rudi chini, ingekuwa at least. Iko water supply. But hatuwaoni na tujawiona kama tapu, hata hakuna mfereji sha kuja Kilgoris hapa. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ ihinda rĩinĩkĩrĩire rĩrĩa kambuni cia maĩ ciahetwo gũkorwo icoketie ũramati kũrĩ kaunti, no nyingĩ cia kambuni ici itigana gwathĩkĩra watho ũcio. Kaunti-inĩ ya Taita Taveta mũingĩ nĩ ũtetetie kambuni ya maĩ ya Tavevu nĩ kĩrĩa ugĩte nĩ kwaga kũigĩrĩrĩka. Tulipata pesa za World Bank za usambazaji wa maji, lakini hatujaweza kuelewa kwa kweli pesa zile zimetumika kivipi. Tumeona tu Tavevu wamenunuliwa magari, tumeona pipe zimejaa pale, lakini hatujaweza kuelewa kwa haswa toka zile pesa zilisemekana zimetolewa ni kivipi pesa zile zimetumika. Maugĩte ngucanio cia ũtongoria kambuni-inĩ ĩno icũngĩrĩirie gũthingitha kwa motungata ma maĩ na gũtura mahoro maingĩ ma kũmeria mbeca cia mũingĩ. Ya kuwa kuna managing directors wawili na mmoja kwa yale mambo ambayo yanasemekana haingii ofisini lakini anapokea mshahara. Tuko na wakurugenzi wawili na haijulikani kama hata hizo habari zote ama haya yote ambayo yanajitokeza labda pia yametokana na hali hii na hali hiyo, kwa sababu hakuna uongozi kamili katika taasisi ile ya Tavevu. Icigo nyingĩ cia bũrũri nĩ igũmĩirwo nĩ ngucanio kambuni-inĩ cia maĩ iria itigĩte mũingĩ na mathĩna kĩhĩri ma motungata ma ũtambia wa maĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.